Bantwana basekhaya, uma ngumntwana omoya ngathi ungahlala emandleni. Uma umntwana omoya ngathi ungangasuka eqhibini. Uma umntwana omoya ngathi unganganyakaziseka. Uthi omunye gogo bhungane mina nginesithunywa. Ngithi mina sini isithunywa. Uthi gogo angazi bathi nginesithunywa. Ngithi sini isithunywa. Uthi gogo bhungana ngazi kodwa bathi nginesithunywa. Ngithi mamela mntana sekhaya. Omunye nomunye ophasi kophila phasi komthunzi welanga unesithunywa. Siyini isithunywa? Isithunywa ile voice encane ehlala ikhuluma nawe ngaphakathi. Abaziyo bayibiza ngonembeza. Isithunywa ile voice encane. Into ebalulekile ukuthi sihlele enhlizweni enjani. Into ebalulekile ukuthi sihlele emzimbeni onjani. Isithunywa sikhathalekile ukuthi ukhonzaphi. Khonza kaShembe. Khonza ezithi sisi. Ungumzayoni ngumpostola sikhuluma ngesithunywa. Ungubani unembeza? Ungumoya oyingcwele. Ungumoya oyingcwele. Ungumoya oyingcwele. Yabona mntana sekhaya yikho into emnandi njengokuphila nesithunywa sakho siza ukuthi siyaphila. Kuphinde kube ingozi ukuthi isithunywa sakho sife kodwa wena uyaphila. Banenga sibahleli kule ndawo. Isithunywa sithulile. Asisakhulumi. Amandla okukhuleka phelile. Amandla okunxusa wasekho ngoba sekuthunywa isithunywa, sokuthulela isithunywa. Ngicela ngifundele incwadi oyitholile. Amen. Hallelujah. Ngokuthunywa ngiphathisa sothola incwadi ngoba Johane 5 uverse 8 ifundeka ngalendlela. uJesu wathi kuye, "Sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe." Hey Nkosi yami. Verse 8 kuphela. Uthi uJesu, "Sukuma. Ngenzeka uhlaka lwami." Kodwa kunento uNkulunkulu ayishoyo. Uthi namhlanje mntana esithunywa, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Uhambe ngamandla. Ngenzeka ungenile kule ndawo. Uhlaka lwakho awulazi. Kodwa ngokungena kulomnyango akukhulekela amandla. Ukuthi mawuphuma kule ndawo ube ulithabathile uhlaka lwakho. Khona uzohamba mntana esithunywa. Namhlanje sibopha amabhidane ngokuhlukahlukana wawo. Kunamuntu ongalazi ukuthi lebhidane alifakile ulifakele. Kunamuntu ongazi ukuthi lamakhala asemzimbeni wani. Nginazo izambatho. Angidecide ukuzembatha. Kodwa ingoba umoya engcwele ukhulumile. Umoya engcwele ukhulumile. Angisho lutho namhlanje. Akuthi ngale nkonzo yanamhlanje khulekela amandla wokuthabatha uhlaka lwakho uhambe. Ungathabatha lo hlaka ozolanda kule ndawo. Uhambe ngalo. Isithunywa sakho siyophakama. Isithunywa sakho siyosebenza. Uma ngabe ungana purpose yokungena kule ndawo, ngeke ulithabathe uhlaka. Uma ngabe uphuma kule ndawo futhi unganamandla, soze walithabatha uhlaka. Inamandla indawo yokuthabatha ihlaka mntana sekhaya. Inamandla. Siwaphethe amathusi. Siziphethe ikhali. Sizimbethe iphika. Kodwa thina abanye sizimbathe without a purpose. Kunomuntu ogcoka isiphika ngoba watshelwa ngalesiphika. Ngihlale ngithi emntwini ningizwe kahle bazalwane ngoba abanye bayithatha kabi. Ngihlale ngithi mina idlozi nginokungalinaki kodwa idalwa zami ngizinakile. Ngoba uthi umoya engcwele ezwini lakhe uma umphefumulo uphume emntwini ubuyela kuye. Yingakho ngikholwa ukuthi uma ukhokho wami ngizomphupha uyisidalwa sami esithunywa umoya engcwele. Angeke umoya engcwele akuphi ithunywa zemoya. Angeke uNkulunkulu akuphi izipho zemoya bese athulisa isidalwa sakho. Uthi uyolihamba njani uhambo lomoya? Akubona amadimoni abantu abangasekho. Bayidalwa zakho. Angilithandi kakhulu igama ledlozi ngoba ngeke ngalichaza ngeBhayibheli lithi ancestor. Kodwa mangithi isidalwa ngilizwa linesisindo ngoba lichazela ngemvelaphi yakho. Ukuze uunderstand ijourney yakho spirituality kumele ube nesidalwa.
angeke uNkulunkulu athathe umkhulu wakamavimbe akuphuphisena akutshela ukuthi emanzini uNkulunkulu othatha umkhulu wakho ukhokho nomkhulu wakho ngamazi akuphuphisena yingako sithi uma idalwa zakho zibambene nomoya oyingcwele unesithunywa esiphilayo kodwa uma ngathula idalwa zakho umoya oyingcwele akaholi kahle kanti futhi uma ngathula umoya oyingcwele isidalwa sakho asiholi yenza kanje mntana sekhaya mama wami inkonzo inamandla ngiyayizwa ngoba vele sikhuluma ngamandla akuzenzela umusa wonke umuntu ongene ngaphakathi mawungayenzi kube inkonzo yokuvakasha kodwa ithathe lenkonzo uyenza inkonzo enhlambuluko ukuthi kungenzeka ngisahamba kanti angisahambi kahle endleleni yomoya kungenzeka ngiblame lesithunywa kanti lesithunywa sinalutho ukwenza yimi akuthi mawungena uma ngena phakathi kwendawo uthi mama wami mangikuqhele angena mina umuntu oqhelwayo kodwa ngoba ngidonse anointing yakhe ngivume ngepride ngathi do it inkonzo enamandla uNkulunkulu ngitshele ngenkonzo enhlambuluko mangena nami ngingugogo Bhungane 8 to 5 ngiyalwa nabantu endleleni ngicela license imini yonke unembeza uyehla uyaphezulu inkonzo enhlambuluko zenzela umusa mntana sekhaya ngisho mina ngoba uNkulunkulu ngiyamazi ukuthi omunye nomunye kule ndawo uyophuma isithunywa sakhe esidonsa umuntu nomuntu ophuma la uyophuma isithunywa sakhe esidonsa kodwa kunemfihlakalo ngendaba yesithunywa isithunywa sihlala enhlizweni namanyala isithunywa sihlala endaweni engcolile isithunywa sihlala enhlizweni embi kunomunye ongibheke la namhlanje lo gogo Bhungane ungazi mina ngithunywe umoya ndengifikile mangisuka ngithela imoto yami ipetrol ngibuyele ekhaya mangifika nyongene echibini lami ngithi baba ngiyenzile intando yakho kunomuntu bekadinga ukuzwa indaba zami ngimncane kakhulu ngiyamangizwa umama athi umama makahamba hamba ngimncane sangibamba isithunywa ngimncane kakhulu 2021 ngina 5 years ngisebenza njengomntana omoya I was a DJ ngijabulela ubusho bami uNkulunkulu wangiyekisa konke wathi ngikufuna la ngikufuna khona ngayeka konke ngamukela umsebenzi kamoya isithunywa mntana sekhaya siyathula ngicela ukukutshela ukuthi mina ngakhuphula isithunywa ngo2021 moya oyingcwele wathula the following year unyaka yonke ngayitshela ukuthi ngiqedile bekafuna ngikhuphula isithunywa uthema kabuya wabuya ngenye deja vu wathi manje ngikunika ikhali ngifuna lapha abantu ngiyalapha mina kekho umuntu engamlaphi asikho isifo engasilapha ngiziphakamisi kodwa ngilalele umoya ngawuseva umoya 2021 2022 2023 2024 ngathola ilearnership bathambi esikolweni ufundela kuba traffic officer sengiuphethela umoya ngifuna ukuthi emntwini umoya uyabamba mntana sekhaya umoya ukuhlakazela irelationship umoya ukuhlakazela impilo umoya ingena imali ku bank account ungayiboni ukuthi uyenzeni nga-align ithunywa zami ngakwenze kumele ngikwenze namhlanje I'm a qualified traffic officer ngiqale kulonyaka mina ukusebenza I'm driving a brand new Jeto asingoba ngingcono ingoba umoya yalalelwa spirituality mntana sekhaya usiyenzi ngama condition mina ngizange ngizoshumayela ngizogcizelela umama itopic ithe inkonzo yabantwana beyithunywa isithunywa siyathobelwa isithunywa sifuna abangani ushilo sisi isithunywa sifuna teamwork umuntu ozothi kuye uyaye enkonzweni yakho goGobhungane athi hayi mina ngibe sena udraw back uNkulunkulu wonke umuntu olabe kamfuna la namhlanje ngalesikhathi asiphutha ukuthi la kunezimali zakhe ezingaphumi wazi applyela aziphumi mara namhlanje zizokhululeka ngoba uzothabatha uhlaka namhlanje uzothabatha uhlaka lwakho bese uyahamba mawuyilandela indaba yohlaka bakhuluma umoya engcwele ukhuluma ngendoda eyagula isikhathi eside eminyaka emide njalo yena makazosondela uNkulunkulu bayambhaja bayamfohla njalo yena masekumela aphile uyafohlwa kodwa namhlanje kungenzeka kade ufohlwa kungenzeka kade ufohlwa kodwa namhlanje thabatha uhlaka lwakho uhambe alikho futhi elinye ilanga ngaphandle kwaleli ukhola abantwana basekhaya uthi encwadini kaMark 11 ngithanda kakhulu yiloyo naloyo akathi isixuku uthi yiloyo naloyo oyakuthi kule ntaba nqukuleka uphonsekelwandle akusho engangabazi enhlizweni yakhe kepha kholwa ukuthi konke akucelayo nakukhulekelayo uyakuba nakho le ncwadi inama revelations ayi3 ayithi abantu abezenkonzweni kodwa ithi yiloyo naloyo okholwayo oyakuthi kule ntaba nqukuleka uphonsekelwandle akusho engangabazi enhlizweni yakhe number 2 kepha akholwa ukuthi konke akucelayo nakukhulekelayo usenakho 3 ngiyabonga